Polaganje Cambridgeovog ispita u najranijem uzrastu nosi sa sobom mnogo prednosti. U nastavku možete čuti samo neke od njih. Pre svega, dete koje se u najranijem uzrastu suoči sa formom ispita, na svaki naredni ispit, bilo Cambridgeov ili neki drugi, izlazi sve rasterećenije. Kad dođe do kraja srednje škole i već se očekuje da ima neki prilično visok nivo znanja engleskog, a potreban mu je sertifikat za upis na fakultet, to je potpuno jedna prirodna i normalna pojava da dete izađe na ispit. S druge strane, Cambridgeova diploma je potvrda i kruna sveg dosadašnjeg rada na stranom jeziku, tako da deci mnogo znači da iz Cambridgea dobiju potvrdu o svom nivou znanja engleskog jezika. I što je najvažnije, motivacija. Motivacija za dalje učenje, za dalji rad na jeziku i vetar u leđa za sve naredne uspehe.